or Adom TV. Yeah, live also on Facebook. Facebook will see Adom TV. And our favorite team so I see on Adom TV Extra. YouTube will see Adom TV, TikTok, all social media platforms here because we are no yeah live on mane and permanent. Akwesi is here the kasebono ako ni edru so semodua aba online anyone so call ya the beba. More especially abra yewura 2025 emu. Yewura 2025. Some of enema ye hwe ni mo se ebesesa oyanka se ya brabom. Ebesesa ye man enchichire ni man enkanko emu. Ni ebetimi ya de aboa ye nnuano bia meka se mo se basically the enema miensa ya oye gidini a nyame ana ala ejina so edihirawo. One se wankasa ubelivi abrabo a emu ye kama ahoto abrabo so betimi yi bi de aboa nyamedwuma na betimi nye bi so de aboa afoforo. These are the three basic reasons in tia nyankopon edihira nipa. So moving into 2025 DNA free see betimi de aboa achieve sa enema miensa we nyina kwa ye betimi afa so na ye benye bidi ama yakase abrabo etumpon ye beboa nyamdwuma na ye beboa ye nwua enkomo bebro me ba mbie full line tumti enwumwe. This is the last Friday of the year 2024. Until 27th December 2024 year Friday say ye nhia bibiem ne wiase akona wieye afia amankwa tamaklo afia amankwa tamaklo bokode nyame adom eh nyame sa wana okay we say na the last Friday 2024 eh na nyame ahwe me so manya Friday bebre the last one me da so gina mu a ena ya me dancing ka be ya direct once and repeat it do metal nyomo no oseye because of what the official I think come say o me ya Jesus Christ the little child if you say o ba nyiti TV o na TV is not bad. On baby on akasa everybody ya ha na me wo green so gina mu enie me dey amma wo mu from ya sha se nyame adom ere abiase wo e fenso me da se you we are another appointment me ha ana ha ngoso minia yes o twa so ngoso oh my god beje madam so da wase ngoso ayade papa papa say oba so etimi abakan ho na wa me asom ahwefo etiefo wona e follow Adom TV especially Badwam and o contribution no huge contribution huge yeah that say papa wasompa o de abesom omanfo and we wish say sa collabore e beto akoso da bia na empo yeso ya to a o se Badwam no ye betutu akwan o Badwam de e ko betutu akwan mo afi e besi be mo afi e besi be mo yame ya betutu akwan mo yame ya doma nti nkoso ma me so mfuma no ntum bi wa hu kakra call video mu nti me ye sure say free na ekure no hu ye ya hu gbohu se he gogo o mu gina de no so nya bete o ahomwache ba nyame shraw ka wo free wa kwanto ma ba de ka ba bejo wa hu me I enjoy life ba wo ye se onso nimdie kakra awade de adom no ba be ka ye ho na wo ne ya hwefo ne ya tiefo ahye wo ba ye nso o ma na ye kama ase ye nim ye ho ase ye no wa ye no na ye adwuma no kra dada te se ye jele fine bibia ye fine ti ye da se pa na wo ba no amre ye hwe minim so wa bre hwe bi na manya bidia onsa na nka ye aba ne nim se habo ayema containers be bread line so Fiala when you must say the line so habo me no ene me day ene last Friday of 2024 me pese me day bad energy bia be ko other days na me day ende afeno asumdue mu no nti no ye me nkasa bebre power to the people what so kasa
Cause you me phone line so as you nkwa na ni agye na na also the last Friday of the year 2024 and I see I would nyame and obi titire wa ya ade dia ma wa fimu si se nipa ne e bone a enke ye kama wate ase papa obi aye o afimu nyina bo nipa krodi na dana se ka chese woni so ade oye edema wo tubetimi ajo ne na oni ye di enkomo 0302 211701 ekosi 4 0302 211701 0302 211702 0302 211703 and 0302 211704 yene nyame ase na obi so a waya adika se dia maye the whole of this year ebi kwa na otwem nko a na aboafo bi yi ni ti na obi save you free situation bi mu be se bone no oye ti awo a enkereka wiase nyina atenenka so enipa bone ni papa ya waya dia ma no kamanenti na tonkoso nye bi so mawo ene afro so a aka eti yetwe amafo ekose avia obi a oda na se afimu enyina omo ameda omo ase me sponsors omo adami show ne sunyi nara menhia omo ankeme edeni me do omo ase endpoint homeopathic clinic dog me bu mu ase ma wa no pay onu wadwuma yefo mani show papa Dr. Duboatin oye nipa tinyame hira won kwaso patententen na wadwuma no hira mramu na yaresa enkoso anya dwuma ti medana se pa tontina 74 me do ase be sponsor sinyinara me do won mo ase me do ase tese me ka se me yi me sponsors ifo na me ba individuals won mo aboa me a me do won ase omai asante da ko ye I be say of mama Rita e wo ahoma de senti of mama Rita ye mo akwa ba na ka se free so me ka se free e go come out yo ba intie we mama so damas pa tama free me se me say madofo ya se da e di kan koma chiri amponya ko ne to so mi no koma me elder my feel ya mi slano pa mi ko free mo 14 years ni fa shame ne me manyi na papa ne me go free the chat everybody on slano no nya ne can see o do so ko de don e di chere me ne me ma ya so si ne ma kuma ma me so wa ko ye no trash ya mi slano o do so ko da ne di chere me e be sister free everybody slano pa madofo masofo everybody insta wo munyina ne memma everybody insta munyina medama sepa yes se himself for so ba ye mo akwa ba o mejuso mpacho good morning na ka se free mama mpacho meka se free man ke simbe fi krom yo yenti we mpacho edi kamedia sedama ochedi am nyankopon so wa hwe me so fiti January to December nye easy Eda Adom TV force was ewo nkranshe sama amudi aje tata besi afie wieye ne kase nyame hire dwumayefo nyina afi mi chia omo boa me ni nuanom ameni omo kwa asore omo anya mi nuanom nyina me ka se de omo ahiro me mu afi mu nyina ewade show manem bye bye hello good morning Epa chodini sana free Pacha frame na na ifasta mo don se ni so si techima na pacha etio hello na etio okay ano pa dia media sida di ka ma twedi amponya nkopon wona dom na homo bra wo home ye kwaso dia sida ke se ma mejire ene memma wo kura mo kura mi mu afi mi ma me ene me papa ene ma sofo ene ma dofo nyina mo bibia fifia pa ana premitia mo so afia kwata makro so afia ya pa me mo fifia pa mejuso ya joso afina sani ya hia ni nyina ye di nkomo kama ya that's that one in part of US that one me ma official pa ya mi shira that one so
That's on Yami Shrawati. Yo, ye mamma, and the memma, Nimabushia, Yaniso. Hello, good morning. Me, a ponimu, that's on your own Kwasawati, Yami Shawpa. Hello, good morning. Good morning. Me pacho this is that free. If I'm up here, I'm Kasef Kumase. But yet you. Yo, do ya dear by me fepa, a finina, ye, President Nana Akufu Ado. Wabua mama me mami sa akos free education. Ama me ho de aheha me. Nti de oye ma me bona baso na kwa wo konso ne Yakopon nko. Na me beto no nkwam ehia bedi na chi nkunumdie bedi na chi me chia no ne yire ne manyina bye bye. Hello, good morning. Okay. Because obi a woda na say afi afidan de wa hwe ya se no afa afi listen oh there be we de dika instead de ka no de aseda be ma oba de sa ye ne pe papa play mu tena easy down nam 8 hours down nam 5 hours ne ade no na ne nyina mu no o de atwa de aba na enchi dika me ma me abraham a o me o TV no den na o hwe sa nso na eye honorable Alexander Frimpong MC a o wa Asante Achem South. Chairman Maga chairman for NDC Asante Achem South. Oscar and so warm up. Cisco phones and accessories Asante Achem and afi the Royal Guest House Okubugu ho na Obia Eda. Nti omna me share omusamri. But say hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho din is that free. Ato me di ni Osono kate free amasamai. Ni pacho etio. Ato me pese me da amanfo ase wo afi domayamai na ato aside dikan koma me papa wo me ita Eric Koku usu opre o koko na ajakwa hospital edumefo nyina me do bia ase so maboa me afi me do bia ase. That's it. Yes, we are say emfa ofreno ensia na e program aka so it ofia emfa na second sense kuma manfo wasante mampon. Okay. Enura ampo for James concert no na huge. Yeah, me gidi. Afia na huge. Me gidi. Brosenie na ye ni mu so. Why are they Ghana for? Oh. Na say ampo for ba me ejewa eye na da kwasam for January ba. Ya otai the bachi ma okura ne papa adiem na nambo why ade say afibia wote asante mampom ma so edam ase mo frɛ chichi ne benche ba ye especially akrobeto mo ya ani anyumtofo akukuda mo kokobwa ye nyina ko fiti dada kedi mo mo ka wamba ye nyina ye dem ase keche kwame apia na pia why ade pa na na to ata engineer no pa me chiawo na nso uye nipo ya menye okese mo so mfura dumo enkwa dumo incoming first lady sompahima Lordina Mahama make us one namu obole one nkura no you know ya mi sure mo ankwatenten ahoden wo mu nenne mamamu ye be enya sonko radi ni mo animo kan e chia Ghana fo nyina ya mi sure mo nyamu nyina kese kuzi moye kese ye ko agudie mu nsemo ba na owie pe health tips no wani no bo ho ban futuro no dos nti hu se gugu wani e ha wani hu problem bia utie dog a wi afre no na ko hwe wia afia mami ye wia mesro di machi thank you bogu yankwan obogu Asante Achem anope ya ho mi free wa na boss papa boss the parliament parliament se ba betwaso kai se pese wo ho beni dia kwesi si afia ma kwa tamakuru na fe ko so hire e de so ba na no pai ya kram